kanongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko mwiriwe neza, nizere kandi ko mukomeje kugubwa neza. Weekende yanyu imeze gute hirya no hino muherereye? Nongeye kubifuriza kugira weekend nziza. Twinjiye mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi agiye kwitsa birumvikana ku mirongo y'urugamba. Mu mujyi wa Uvira havumbuwe wazalendo zisaga 35 bivuga yuko zari ziri muri misiyo mu mugambi ukomeye cyane. Turaza kunyarukira turebere hamwe ibyizi wazalendo, itangazo ry'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. Ni itangazo rikomeye cyane rivuga yuko indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kajugujugu z'intambara n'indege zitagira abaderevu zizwi nka drone za FARDC n'igisirikare cy'u Burundi zongeye kugaba ibitero ku baturage bo muri Mikenke na Arwesa. Nkuko turaza kunyarukira turebere hamwe uko ibi nabyo bimeze. Ndaza kandi kukubwira ko Burundi bwamenyesheje Roniko bushobora kwinjira mu ntambara yeruye n'u Rwanda. Turaza kurebera hamwe ibi ngibi, tunarebe icyo u Rwanda rwasubije iki gihugu cy'u Burundi. Alliance Fleuve Congo ma 23 kandi mu itangazo abasohoye amaganye cyangwa se basohoye itangazo bakaba bamaze kugira icyo basaba Loni. Turaza kurebera hamwe uko byifashe. Ikindi kandi ndakubwira ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kwikaniza no kwiyama amahanga. No kubera iki ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Nizere ko umeze neza aho uherereye, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Nyemerera rero ibintu tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko like yawe niba wamaze kuhagera ndayikeneye cyane. Niba utari wakora subscribe nawe ndakwibutsa gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi buke no kunkorera kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification. Ibi bizagufasha kugira ngo butaha amakuru ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mu kanya gato n'amakuru ku buryo burambuye. Ikaze ku Ibendera TV. Ibirumvikana twinjiye mu mwanya w'amakuru agezweho kuri aya masaha. Nitwa Mukada. Abari mu turere dutandukanye mu Rwanda mbahaye ikaze. Birumvikana uherereye mu karere ka Nyagatare, Kayonza, Rwamagana, ukagera mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, ukazamuka ruguru za Gakenke. Abantu bo muri Gakenke mumeze gute? Abantu bo muri Gicumbi, abo muri Musanze, abari Rubavu, abari Karongi, abari za Rusizi yo hepfo mbahaye ikaze cyane muri aya makuru. Nibura abantu bo muri Gakenke mwana renze mukatwandikira mukatubwira muti turi kumwe. Ubwo rero n'abandi mujye mutubwira niba munatwumva neza. Abyanze bikunze ibingibi bigira uruhare runini mu mbaraga dushyiramo tubashakishiriza tunabategurira aya makuru. Abantu baherereye Imbujimayi mumeze mute? Abaherereye za Kisangana ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe nizere ko mumeze neza. Abaherereye mu gihugu cy'Ubugande, Pascal, Uganda, muri Kampala, aho ngaho bimeze gute? Abantu bari mu Burundi, abantu bari muri Kenya, bari muri Tanzania, bari Sudani, Malawi na Mozambique, namwe mbahaye ikaze. Abantu bari muri Australia, abantu bari mu Holandi, mu Bubiligi, muri Canada, muri Norvege, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze. Ni amakuru twinjiyemo avugwa birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mirwano
ikomeje guhuza abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ni tariki 13 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025, agana mu ijoro ryakeye abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe mateko wazarendo zigera kuri 30 n'eshanu. Ni wazarendo zafatiwe mu gace ndi bubabwire mu kanya, ariko mbere yo kwinjira muri aka gace ndakubwira ko izi wazarendo ngo zari ziri ku mugambi mubisha kandi ukomeye cyane wo guhungabanya no guteza umutekano muke muri uyu mujyi wa Uvira. Mu mikwabo rero imaze iminsi muri uyu mujyi wa Uvira, abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kwigarurira uyu mujyi wa Uvira bamaze gutangiza imikwabo. Mu ijoro ryakeye bakaba baje kuvumbura wazarendo 35 bakaba bafatiwe mu bice bya Kadotare Jidezo, ni mu mujyi wa Uvira tugenekereje ni nko mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira, aho bivugwa ko izi wazarendo ngo zari zivuye mu mashyamba, dore ko aka gace kegeranye n'amashyamba. Hanyuma rero izi wazarendo ngo zikaba zari zahawe misiyo yo gutera ibisasu birimo na za grenade muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba baje kubavumbura cyangwa baje kubafata amatekwa mu ijoro ryakeye, ubwo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kuri patrouille cyangwa se uburinzi. Biza kurangira rero abarwanyi bo kuri wazarendo abikanze, bamaze kwikanga rero abiza kurangira n'ubundi mu gusubira inyuma abisanze bagoswe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba ngo bari bafite misiyo yo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira indani ndetse bucece, gateza umutekano muke. Mu buryo rero ngo bagombaga gukoresha mu guteza uyu mutekano mukeya barimo kujugunya ibisasu, ndetse izi wazarendo ngo zahawe iyi misiyo nyuma y'uko uyu mujyi umaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Noneho ngo baravuga ngo ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uyu mujyi bashobora gukoresha inama n'abaturage vuba. Izi wazarendo rero zikaba zari zahawe misiyo yo kurasa no gutera ndetse no gutega ibisasu birumvikana mu baturage igihe haramuka habaye inama. Aba rero bakaba baje guteshwa kuri uyu mugambi wabo, ndetse abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kubatambikana amatekwa. Itangazo rya Alliance Fleuve Congo mama 23 riravuga ko indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ajugujugu z'intambara ndetse n'indege zitagira abaderevu zizwi nka drone za FARDC n'igisirikare cy'u Burundi zongeye kugaba ibitero ku baturage bo muri Mikenke na Rwesankuku, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rivuga ko kuva mu masaha ya mbere ya saa sita kuri uyu wa gatandatu tariki 13 kuboza muri uyu mwaka, ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye bugaragara abafatanyije n'ingabo z'u Burundi ngo batangiye gushyira mu bikorwa umugambi wateguwe wo kurimbura mu buryo buteguwe bukurikiranye kandi ngo bwibasiye by'umwihariko abasivili bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kajugujugu z'intambara n'indege zitagira abaderevu drone za gisirikare zikorera zivuye ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi ngo zagabye ibitero byo mu kirere bitarobanura intego ku midugudu ituwe cyane y'abanyamurenge binyuranije n'amategeko. Ngo bikaba byakozwe ku mugaragaro, bikaba ngo binyuranije n'amahame shingiro agenga amategeko mpuzamahanga arengera kiremwamuntu mu bihe by'intambara. Ibi bitero ngo byibasiye ku bushake abasivile batagira kirengera, bihitana abagore n'abana, kandi ngo
bigaragaza politike yateguwe yo gukwirakwiza ubwoba, gusenya no kwimura ku gahato abaturage bazwi kandi batoranyijwe hashingiwe ku bwoko bwabo. Ibi bikorwa ngo bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo no muri Haut Plateau imirwano yongeye gukwira mu misozi ya Fizi, abaturage ngo bakaba bakomeje guhunga ku bwinshi. Imirwano hagati ya FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo yakomeje kuri uyu wa gatandatu mu bice by'imisozi miremire ya Haut Plateau do Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo byatumye umutekano urushaho kuzamba kandi abaturage bakomeza guhunga. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu, itangirira mu duce twa Mikenye na Rwesankuku na Minembwe, aho humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'indege zitagira abaderevu arizo za drone. Iyi mirwano bivugwa ko yabereye ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare, ni ukuvuga gace kari strategique. FARDC rero ngo yagerageje gukumira abarwanya b'umutwe wa M23 kudakomeza kwagura uduce bagenzura mu misozi ihuza uyu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo uhuza n'ibindi bice. Abaturage benshi cyane biganjemo abagore n'abana ngo bahunze berekeza mu mashyamba ano mu bice bifite umutekano, mu gihe abandi bagerageje kwambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu imibare yemewe y'abapfuye n'abakomeretse iratangazwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikabivuga ko hari impungenge z'uko abasivile bashobora kuba bibasirwa n'ingaruka z'iyi mirwano. Ku mugoroba wa none imirwano yagabanutse mu bice bimwe, ariko umutekano biravugwa ko ukiri muke cyane, mu gihe impande zombi zikomeje gushimangira no guhamya ingamba mu birindiro byazo. Igihugu cy'u Burundi cyamenyesheje Loni ko gishobora kwinjira ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi biciye mu ntumwa yacyo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye cyateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'u Rwanda mu gihe rwaba rukomeje kwivuga ko rugabwaho ibitero nabo. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, Ambasaderi Zefere Manirantanga yashinje u Rwanda kutubahiriza umwanzuro wa 2773. Ni umwanzuro wa kariya kanama usaba u Rwanda kuvana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo rushinjwa kuhagira. Uyu mwanzuro kandi usaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, irimo n'uwa FDLR, maze ifatanya nawo mu rugamba ingabo zawo zirwanamo n'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Uyu mutwe kuva mu cyumweru gishize wigaruriye ibice bishya by'intambara ya Kivu by'intara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira, wa kabiri munini muri iyo ntara, nyuma yo gutsinda ingabo zirimo iz'u Burundi za FARDC, Wazalendo ndetse n'iza FDLR. Burundi inyuma yo gutakariza ingabo nyinshi muri iyo mirwano bwijunditse u Rwanda ndetse burushinja kurasa ku butaka bwarwo. Bivugwa ko kandi kuri ubu ngo Burundi aribwo buri kugenzura. Burundi buvuga ko kugeza ubu u Rwanda arirwo rurimo kugenzura umujyi wa Uvira, aho kuba umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Ambasaderi Manirantanga Zefere yavuze ko kuri ubu igihugu cye, kuvuga igihugu cy'u Burundi, gitewe impungenge n'ibitero
byambukiranya imipaka bikorwa hakoreshejwe imbunda ziremereye za drone n'izindi ntwaro zica ibitwaro bikaba birimo ngo n'ibyageze ni ukuvuga ibi bitero ngo birimo n'ibyageze ku butaka bw'iki gihugu. Zefere yavuze ko ibyo bikorwa bivogera ubusugire bw'u Burundi, bishyira mu kaga abaturage b'abasivile kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Uyu mudiplomate yasabye akanama ka Loni k'umutekano guhamagaza inama y'igitaraganya ikwiye gufatirwamo ingamba zirimo ibihano mu by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu ku Rwanda. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rwakomeza kugaba ibitero ku gihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara narwo. Ahagira ati reka nsobanure ibintu neza, nanjye ndabisobanura uko uyu mugabo yabisobanuye neza. Mu gutangira rero yagize ati reka nsobanure ibintu neza, agahenge kagira imbibi. Mu gihe ibyo bitero bya ntibindeba byaba bikomeje, bizagorana cyane kwirinda intambara yeruye hagati y'ibihugu byacu byombi. Burundi bukomeje kwijundika u Rwanda mu gihe mu mirwano yasize ingabo zabwo zitsindiwe mu duce turimo Kamanyora, Rubarika na Ruvungi. Ingabo zabwo zashinje kwica abaturage, kuvuga zashinjwe kwica abaturage benshi nyuma yo kubarasamo zikoresheje imbunda ziremereye. Izi ngabo kandi zimaze igihe zishinjwa gukorera ubwicanyi abaturage b'Abanyekongo mu bwoko bw'Abanyamurenge, by'umwihariko abatuye muri komine ya Minembwe. FARDC rero reka nze nkubwire ibyayo mu kanya, ariko unyemerere Uburundi bukivuga ibingibi, ese u Rwanda rwo rwasubije iki kuri uyu muteguro w'uko bagomba kugabwaho ibitero n'igihugu cy'u Burundi? Uraza kunyemerera nabyo mpite mbikugezaho gatanu ku kandi. U Rwanda rero rukaba rwahise rutanga igisubizo, aho rwasubije Burundi bwarukangishije intambara ndetse banabuha gasopo. Ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yahakanye ibirego by'u Burundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo. Ambasaderi Ngoga yasubizaga mugenzi we Zeferini Maniratanga uheruka kubwira aka kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko u Rwanda rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ndetse agatanga umuburo w'uko mu gihe ibyo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama ka Loni ko u Rwanda rutigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi, ndetse ko nta na gahunda rufite yo kujya mu ntambara n'uriya muturanyi warwo. Aha yagize ati ndashaka gutanga umucyo ko nta ntambara u Rwanda ruri gushoza kuri Repubulika y'u Burundi, nta na gahunda rufite yo kubikora. U Burundi ahubwo ngo hari igitero cyagabwe mu gace ka Bugarama ako mu Rwanda giturutse ubutaka bw'u Burundi, ndetse bunabigaba muri bimwe mu bice ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma impunzi zaho zihungira mu Rwanda. Ibi ni byagarutsweho na Martin Ngoga, Ambasaderi uhagarariye u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyicaro cya Loni. Reka rero ubwo tuvuye kuri ibi ngibi, noneho mbabwire ko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bongeye gusohora itangazo simusiga. Se uribaza ko ibi bintu biraza koroha? Ndagira ngo mbwire ko ibi bikomeye byanze bikunze.
hanyuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bo nabo basohoye itangazo barishyira hanze, bakaba bamaze gutangaza icyo basaba uyu muryango wa Loni. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ririmo umutwe wa M23 na Twirwaneho yatangaje ko yishimiye kuba inama y'umutekano ya Loni yaragaragariye ku bibazo cyase ku kibazo cy'umutekano muke. Yaraganiriye nari mvuze ngo yagaragariye, ahubwo yaganiriye ku kibazo cy'umutekano mukeya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rinasaba ko habaho ibiganiro bya nyabyo. Yumve neza, ibiganiro bya nyabyo nishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano kugira ngo intambara ihagarare burundu. Mu itangazo ryasohotse nyuma y'iyi nama yabaye ku munsi w'ejo tariki 12 Ukuboza muri uyu mwaka, Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko ishyigikiye umuhate wa Loni n'ubuhuza bwa leta ya Katari mu gushaka igisubizo cy'amahoro kirambye ku ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yavuze ko ari umutwe w'abanyekongo urwanira gukemura imizi y'ibibazo bitera intambara, birimo imiyoborere mibi, ivangura rishingiye ku bwoko n'itoteza rikorerwa bamwe mu baturage, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Iryo huriro rihakana ibyuko ifatwa rya Uvira ngo baba bararifashe ari umutwe w'iterabwoba. Bakaba rero bavuga ko ibingibi ngo ari ibyo kugaba, ndetse bakavuga ko ayo magambo ari ay'ubugiye bwo guseba no gushotorana. Ku byerekeye impamvu yafashe intwaro, ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko byatewe n'uko leta ya Kinshasa itubahirije amasezerano menshi yashyizweho umukono mbere, bityo bigatuma imirwano ikomeza. Bivuga ko ngo ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi na FDLR, imitwe ya Wazalendo n'abacanshuro b'abazungu ngo bageze gutya binjira mu mirwano. Alliance Fleuve Congo M23 ikaba ishinja uru ruhande rwa leta ya Congo kwangiza no guhonyora agahenge. Ambabwire ko iri tangazo risoza risaba inama y'umutekano ya Loni gukomeza gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo yubahirize ibyo yiyemeje no guhitamo inzira y'amahoro no gukomeza intambara. Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yongeye kwihaniza amahanga. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko abarwanyi bacyo badakwiye kugaragazwa n'abanyamahanga. Ntago bakwiriye kugaragazwa n'abanyamahanga cyangwa abakozi b'u Rwanda, kuko ngo ibyo bishyigikira umugambi mubisha wo kwambura abanyekongo ubwenegihugu bwabo. Ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 yitwa Lawrence Kanyuka kuri uyu wa gatandatu tariki 13 Ukuboza muri uyu mwaka turimo w'2025. Ubu butumwa rero Lawrence Kanyuka yatambukije, akaba yasubizaga bimwe mu bihugu bigize akanama k'umuryango wa abibumbye gashinzwe umutekano byashinje iri huriro kurenga ako gahenge no gufashwa n'u Rwanda.
Kanyuka yanditse ko imirwano ikomeye iherutse kubera mu bice byo biri muri kiriya kibaya cya Rusizi. Avuga ko ngo Burundi ndetse n'abandi bafatanyije ngo barimo gukora ibikorwa byitera ubwoba, no kuvuga igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya FARDC, barero ngo nibo bafatanyije mu gushaka guhirika cyangwa se mu gushaka guteza umutekano mukeya. Ka nkubwire rero ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Mwese mbashimire cyane, zere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Mwese rero muherereye mugire weekend nziza kandi Imana ibarinde.